Aphinde ukwenze lo. Aphinde ukwenze lo. I couldn't hold myself to say this. Aphinde ukwenze la masimbo washilo. Aphinde ukwenze lo. Kancane kancane uyogcina uvelile ukuthi there's someone that is brave to tell you something. Kancane kancane. Mhlawubhambathi iphoyisa lethu awuthi uthembeni awuthembe zona lezi zinto zakho zama-camouflage phela akuwona amasotsha e-country lawana abafana nje abafayela ama-camouflage afana nawe MK. Ungaphindi ukhulumela wamhudo lo kade uhuda lapha ku-Alabaster. Ungaphindi uhude ngale ndlela Londike, ungaphindi uhude ngale ndlela. Wena wakwazi uhudela iphoyisa elikwi-rank ephezulu kwe-country, walihudela walibhambatha efubeni, walibiza ngekwerekwere umntwana waseLimpopo. Ngapha nithi nizolwisa ama-foreign kodwa ukwazi uhudela umuntu okwi-state and okwi-rank ephezulu, wamhudela wambhambatha phambi kwama-foreign, wamehlisa isithunzi umuntu wesilisa. Wenze ngathi wena you are above law, wabhambatha umuntu osebenzela wona umthetho lo hlezi uthi uyashesha wena uyomela. Ungaphinde mina ngiyona-ke lento ongayimensela in that way. Ungaphinde nje ukhulumela amasimba ade wakhuluma lapha ku-Alabaster. This is my last warning. Umhudo leya nto ade uyenza lapha, mhlawumbe ucathi ngiyile phoyisa walibhambatha efubeni, angona umhudo mina. Lalela ubhambatha indoda yomuzi, indoda yomuzi wayihudela, indoda yomuzi wayihudela public when the cameras were around, wayihudela. Don't ever do that again. Ulondike has to know her position. Umuntu wesifazane, just sit down and shut up your mouth, because lento yakho le manje is it's becoming worse than to be normal. Ulahlekelwa umqondo, it's becoming worse to be normal. Ngiyakutshela. Ngiyakutshela-ke. Uyabona lento ukuthi kuzothiwa mina, let me tell you something Londike. Uyaba disrespect abantu besilisa and lento yakho uyibona inormali. Awudinwa ukuthi nginomfazi ulibele ungibiza ngomfana lapha. Ukuthi angizange ngicace ngishade phambi kwakho ukhona, kodwa awudinwa ukuthi nginomfazi ulibele ungihudela lapha wena msunwa nje ungibiza ngomfana lapha namalebenje. Ngaphinde uyenze leyo nto leyo. Ngikhuzile ngakutshela personal, uhleli nami ngathi angiyona inyanga futhi angiyena umkhulu ngi-introduce kuwena, but still wena ufuna ukungibiza ngendlela ethandwa uwena, same like you did with our police officer wena msunwa nje. Walihudela iphoyisa 99, nami uyaqhubeka uyangihudela 99 and you expect respect from me. Londike mfethu awuthathi indlela zakho uqonde, because angeke mina ngimele lo. Otherwise kuyonqamuka le nduku zakho uqhuka ngazo ngempela mase kutshela iqiniso, because angeke ngiwamele lamasimba. Mawucheck ukuthi uqhukiswa yini, maybe uqhukiswa ile nhliziyo yakhe yenza ukungcola, because this is bullshit. Wenza amasimba wena msunu nje. Suyafana nomsunu kimi, wenza amasimba nje msunu nje. There is nothing to compromise. Ulondike is doing bullshit. Uyanya wena msunu nje, udinga abantu abazokutshela personal ukuthi uyasitakela manje. Like uyasitakela manje. Uyasitakela. Hambe indoda yakho yona uyihlala nini nayo, ushutha nini nayo. Yokuhamba ucaluza nje, uqhuka yonke izwelelo uhamba ucaluza. Uhlala nini nendoda yakho, koyinake. Yona siyibona nini inhlonipho inika yona. Hayi ungazozenza ingozi wena. Mhlawumbe uyingozi kubo labo Alabaster because ba confused ngobulili babo, but not to me. Mina I am a man. I know how to deal with my battles. Awungihudeli mina. Phoning my family talking about assassinations was just bullshit of you. Khuluma into esingena evidence. Athi wena wazi umthetho, why don't you open a case against me? Ubani obephalaza indaba zendlunkulu? That's my question.
hlala la phansi uye kulibela ucaluza la uzenza into ebetter la emhlabeni awukho better wena buya uzohlala nathi la lo mhudo wawenza ubhambathi iphoyisa elinerank enkulu kangaka wazolibiza ngekwerekwere libe liye lala eLimpopo kuyimanje asidonselani kahle neLimpopo ibone ngathi thina si-tribalist kanti wena nje ungumsunwenja fanele kucace nje ukuthi umsunwenja wena alibelekiwa lena le londikhe umsunwenja nje wena funeka kucace ungasifaki empini ezingekho yabo asifake empini engekho asifake empini engekho and there's nothing you can do nothing you can say wena kumele uyenze mawukuthi userious uphuma le wena uvundle eswini zenkosi nani nani fanele ngabe vele usekuyipalace manje urelaxile yabo udla life ngesponja usushaye newayini udlile ulele manje yabo hayi indaba yokuthi usacaluza ko TikTok ngo1 uzama ukuyi-explaina nakubantu vele abangafiki kwilevel yasepalace uyoyichaza kubona uzama ukugeza igama lakho second indaba yakho Londikhe I don't know but some people will fear you mina I don't and I really fucking don't care about you I really don't give a damn to me nje you are just like any other kungcono ke namakhosi ke they are better amakhosi ngempela abanye ke vele sibona sesikhulumile nabo uthi I know inkosi le ngempela lo hayi wena hayi kahle tata uqhamazela kakhulu eqhamazelela nje uyaqhamazela wenza umathanda uyiqhamazelela nje ubonakala sofila uqhamazela uqhamazela wenza lokhu uqhamazela wenza lokhu wena uyayifanela nje nami noMax buya soba ngumsindo la ebackground vela ayikho lento ukube beyikhona into ekhona oyenzayo yangempela abe kudala nawe bakunika iBM abe kudala nawe bakunika iFortune bancamana ukunika abanye amaBM namaFortune nani ngoba vele wena pride awunalutho uyisakanele nje uyoyifuhleka ngenkani do not force yourself in abakudingi don't force yourself in uyayiforsa nje faka kumanje nje if I can ask you bawazudleni before lala next yabo sobuya mfethu sila ebackground sonke singaba South Africans nje aneglectiwe nawe uyineglectelwe uyayizamela na uphusha ngo social media if awupush ngo social media asikho isidingo sokuthi uzochaza social media ambohlala eofficeini thina siphusha ngawo ingako sihlele kuwo yeah reality siphusha ngawo siyaphumelela ngawo wena ngoba vele uthi umuntu ongaphushi ngawo uqhamuke ebukhosini bengabe vele uhleli lapha kuyipalace kumanje njengoba live kumele ngabe bakuphephetha ngento zakhona bakufutha labantwana bakuphephetha bakubuza ukuthi ice cream lemon what abe bakuphephetha manje akekho umuntu ongayeka lempilo yokuphephethwa libele zochaza into eningi awushaya icontent eyodwa nje uphephethwa shayile nje icontent eyodwa lapha ngaphathi because uphephethwa nje ke uphephethwa njengeprincess uphephethwe hayi mfethu awuyoforce mina kunabukhosi engizalwa kubo mina uPutin futhi leli kaPutin ngisiphe lona yimini uPutin cwala futhi leli likaPutin ngiziphe lona mina yimini uPutin futhi uyagcwala futhi uthi mawuthi awugcwali ngifayile isikele manje ngibiza inyanga la isiqola umuntu ikhokhe leyo mali bese kutshela futhi nguPutin mina iphoyisa lingangenanga ngiyithathe ngudli ngibuyisele kumnikazi wayo imali wena ingako amaphoyisa vele ethathe kwanawe nje kufuhleke ejele futhi mayithanda amaphoyisa awadlala amaphoyisa afika nakuwe nakulamasosha akho lawo uhamba nawo la idididi zakho lezo ufike kuthatha file lapha phakathi esitokisini bese uyikhuluma ngathi mhlambe bekuyi attempt uyazondwa vele amaphoyisa ayikho leyo nto leyo
thina na amaphoyisa wazondi siyaphoyisa awahlala amaphoyisa afika nakuwe nakulamasosha nakho lawo uhamba nawo layidididi zakho lezo ufike kuthatha file lapha phakathi esitokisini bese uyikhuluma engathi mhlambe bekuyi-attempt uyazondwa vele amaphoyisa ayikho leyo nto leyo thina na amaphoyisa wazondi siyahamba siyadelela throughout amaphoyisa ahlangana nathi athi Mr Putin ngithi yes kuthiwa can I take a picture with you ngithi yokuqala thatha ipicture iphoyisa hlale phansi wena bavele bakubambe bakufuhle kwi-van bekubekele kuthiwa no nonsense wena gogo fusake indaba yakho so Londike vula la kuyavula kusebenze lo asho lo kunju baphunga letsha kusebenze lo lento yakho uthi ulibele uphithizela into engasile la ngeke azazokufuhleka amaphoyisa uma ulibele wenza nje mina ngcono mina shayito yami futhi ngiyasazi story sami bantu angisazi story sami ngabe kudala ngingaphakathi ejele ngoba wonke umuntu ngabe sesukumile makathi ngiyambhalela lo mfana icala manje uyangihlukumeza manje inkinga kuyaziwa ukuthi lezi zinto vele ziyiqiniso lo mjini uqinisile azingibophi kwanawa ungibophi ubuye uzochaza la ku social media so let me explain you know I think he obtained the wrong information uzambadida inqondo hayi tsek wena fuck indaba yakho fusake indaba yakho uyazi kwalapha epolice station nje usafika usangenza kodwa nango-ke lo nesicefe phela kufanelanga ukuthi ube nesicefe kanje wena inkinga yakho usuke uphazamise nama-authorities bacasula abantu kuphazamisa ama-authorities uthi ufike epolice station amaphoyisa ahleli phambili uyawa-undermine wena ufuna ukukhomanda ufuna obrigadier wena nje into engaripoti kobani ufuna hayi mfethu akwenziwa kanjalo yabo noma ngingena epolice station ngisho kulawa asebenza izihlobo zami angingeni ngithi ngicela ubrigadier noma ngithi ngicela ukapteni fike ngikhulume nalo la e-charge office sizwane kahle azakhipha ifoni yakhe athi othi ngimfonele uLindo eze kuwena